Putot CAB UCC pen danglok son pria putak kham kesi mitheng tompen kachisong armu kachijeng tu. Difu Civil Hospital Medical College and Direct Pon Det Pofu KAC EM Long Pipen Kapangda. Daroga bagan along kang huat heng pipen pen hummi gari ratatum kinabdul. Kardom pini Adap Abirta long pen ili sami vilin rong parpi nonarjik tham birta angton pen Karbi Students Association ahin pen cepatir piponsi manja rong bang Hindi School along pen pangchengsi CAB UCC Panchayati Raj pen danglok son plia puthak kham khesi mitheng tompen kachisong armu chejeng padu Bangso kachisong ponalong CAB UCC Panchayati Raj lapen tu child policy puthak kham khesi kachisong angtong manja long parong pon Mitheng tompen kachisong along Karbi Students Association, Kuki National Assembly, Dimasa Students Union atum chelang pensi chesong ponlo. Bangso hut KSA Maipu Samson Teban pen kaning Jepon atengke. Bangso CAB Abil Abang paprai tip nangji pusi state lapen Central Sorkar phan kether padupon. We, the Karbi Students Association, saw a strong protest against the government of India and the government of Assam to roll back the decision at the earliest possible time. Regarding CAB, we termed the bill as an arbitrary bill. The bill is totally arbitrary, it is anti-constitutional, anti-democracy and the enemy of the indigenous people of Northeast and Assam. A year back, the people of Assam and Northeast fought against and defeated the bill, and they are trying to reintroduce the bill once again. So we, the Karbi Students Association, strongly condemn the bill, and we warn the government of India and the state government to cancel the bill, to scrap out the bill at the earliest possible time. The second important point we have is we have come to notice that the Panchayati Raj institution is going to introduce in Karbi Anglong. The Karbi Anglong falls under the 6th schedule area, so it doesn't have any any reason to impose Panchayati Raj in the 6th schedule areas. So we don't want the Panchayati Raj system to be introduced in Karbi Anglong. Fourthly, we have the two-child policy. It's a very ridiculous policy to be adopted by the state government of Assam. On one side, the government of Assam, they are trying to control the policy by adopting two-child policy. On the other hand, they are trying to build lakhs of illegal Bangladeshis to be settled down in Assam. So this is nothing but this is a draconian policy adopted by the government of Assam, and they are trying to suppress they are trying to harass the Halapu UCC aputhak inglong asu doan aphan nihang ni repen abangke chidon no thekte Constitution Schedule Tribe Amendment Bill surihni rakre sirke abangke chen thu vek nangji puta ningje pontu bangso metheng tompen armu kachijeng esek tribal unity long live save tribals save Assam pu hai hoi ke hang taram ponsi ke kham ke angthek chipipon News Desk Report, Karbi Anglong Live. Diporong Supialong A&M Training Center Hall along Nini Apartment, Paman Assam Cancer Care Foundation ahin pen A&M CHO lapen asa tuwapan sike kipi. Pirthe thak pen isi kaphere memenai akisu ang bongpen cancer akisota isilo labangso cancer akisu ephongle nang reblong lok pulote ko antong kiduk kisum kachichat nangji ne lake nangli neli lapen baduta chini hurlo lasi labangso akisu kapajum mate
Kapakhay long le de Japan Assam Cancer Care Foundation ahin pen Assam angkang pi kaprek adimalong CKKP Avarsai kedeng padolo. Lason si di porong supialong setame ANM Training Center holalong Ninia Parman Paman Ponsi ANM CHO lapen asa tumapan CKKP ajay megdeng. Labang so ajay meg kedeng ahut Assam Cancer Care Foundation ahin pen Dr. Sanghamitra Bora ahin pen si Clardak pen CKKP nang ji alam the pachini. আৰু সেই নাৰ্ছ দুগৰাকীও আমাৰ এই টিমটোতে আছে তেওঁলোকৰ 6 উইকছৰ এটা ট্ৰেইনিং হয় আৰু তাৰপিছত এই টিমটোৱে আমাৰ আউট পেশেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট হিচাপে এতিয়া ফাংচন কৰিব কিন্তু পেলিয়েটিভ কেয়াৰত আমাৰ ইন পেশেণ্টটো থাকিব আৰু হোম কেয়াৰ বুলি যিটো আমাৰ ঘৰলৈ আমি যিবোৰ পেশেণ্ট আমাৰ ওচৰলৈ আহিব নোৱাৰে তেওঁলোক বেডৰিডেন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ বহুত আৰু মোৰ যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থাত মই পৰিণত হওঁ য'ত মই ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈ যায় হয়তো মই এইটো বিচাৰিম যে মই মোৰ ঘৰতেই মোৰ গোটেইখিনি কাম হওক আৰু মই ঘৰটো এৰি পেলাই মই যাব নিবিচাৰিম সেই তেনেকুৱা পেশেণ্টখিনিৰ কাৰণে আমি ঘৰলৈ এই ছাৰ্ভিচটো লৈ যাম আৰু তাত আমাৰ কমিউনিটি হেল্পটো আমাৰ খুব দৰকাৰ আমি খালি ANMখিনিকে নহয় আশা ৱৰ্কাৰখিনিকে নহয় এৱেৰনেছ জেনেৰেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি মানুহখিনিকো এইটো কথাৰে সচেতন কৰিব বিচাৰিছোঁ এই চেনচিটিভিটি যিটো আমাৰ হেৰাই গৈছিলে কমিউনিটিটোত সেইখিনি আমি আকৌ আনিব বিচাৰিছোঁ আনি পেলাই যাতে যেন এনেকুৱা পেশেণ্টখিনিয়ে আমাৰ নাই গুৱাহাটীৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা হয়তো আগলৈ হ'ব পাৰে সেইটো প্লেন হ'বও পাৰে সেইটো আমি চিটুৱেশ্যন হিচাপে আমি সেইটো চাগে ইনিচিয়েটিভ ল'ম কিন্তু বৰ্তমান এইটোৱে আমাৰ এইখিনি আমাৰ থুলমূলকৈ এটা প্লেন হ'ব ডিফুত কেমৰ ব্যৱস্থা হ'ব ডিফুত এটা ফুল ফ্লেজেড কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হ'ব আপোনালোকে চবেই জানে আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ ছাৰ তেওঁৰ এইটো এটা ড্ৰিম তেওঁ এটা সপোন দেখিছে যে অসমৰ মানুহখিনিয়ে অকণমান গ'লেই চাগে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন লগতে পায় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা তেওঁ কৰিছে ছাৰ ৰতন টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত মিলি পেলাই আৰু সেই ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰাটো আমাৰ কৰ্তব্য সেইটো কাৰণে আমি চবেই লগ লাগিছোঁ অসম কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডক্টৰ্ছ নাৰ্ছেছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ পেনেলত যিখিনি আছে সেই গোটেইখিনি আমি একেলগে লগ লাগি পেলাই আমি এই ড্ৰিমটো ফুলফিল কৰিবলৈ আহিছোঁ আজি Lasohut aluhi aman pen okpran kelang IEM Khonsing Rongpi KAC Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Joint Director Health and Service Dr. Kareng Rongpipi Lapen Medical Board Chairman Vidya Singh Tiranatum Chutongdun Lapuso na porahut IEM Khonsing Rongpi kaning jike cancer akisu iphongle nang riblong lok pulute kereng je phanke sumpi Cancer Institute অর্থাৎ আসাম কেয়ার ফাউন্ডেশনে যেটো টাটাৰ ট্ৰাষ্টৰ লগত যে ইনিচিয়েটিভ লৈ আছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে কাউন্সিলৰ পৰা যি সহযোগ বিচাৰিছে আমি তাক দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে টাটা ট্ৰাষ্টৰ লগত মিলি কাউন্সিলে যোৱাবাৰ আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লেইং কৰিছোঁ মেডিকেল কলেজতে আগত কথা আছিলে যে মেডিকেল কলেজতে তাক আটাচ কৰি ৰখাৰ কথা কিন্তু এতিয়া ডিচিশ্যন এটা বদলিছে যে আমি চিভিল হস্পিটেল যিহেতু মেডিকেল কলেজলৈকে শিফ্ট হৈ যাব আমি কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইনষ্টিটিউটটো আমি চিভিল হস্পিটেলতে পাতাৰ মানে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ এই অনুষ্ঠানটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানেই মানে কেঞ্চাৰৰ লগত ভুগি আছে এই ৰোগটোৰ লগত ভুগি আছে সকলোজনক সকাহ পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু টাটা ট্ৰাষ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিটোৱে সহায় বিচাৰিম Alang li kaning jetuke Assam Cancer Care Foundation pen Tata Trust atum chelang si ladak di Purong Supialong Cancer Care Institute nang kibiji aphan chisik pontanglo lasi KAC ahin pen labang su institute nang kibiji long ku PPC kacirap dunang jima anke cirap citu dun bomlo lapen Dipu Civil Hospital along si Cancer Care Institute Dipo Pusi EM Rong Piasangho ning jetu Dipu pen camera person Rosan Hanse pen Sarjip Kathar Karbi Anglong Live Bokajan PS Angkang Lapen Karbi Anglong Forest Range Office Kaparlo Angkang Daroga Bagan Along Pen Tatadi Mini Truck Humni Kanghu Sigun Atheng Pi Ratatum Kinep Dunlong Kinep Dunlong Atum Pen Kethan Pon Ke
Patuwe Ajuapor AS09AC2270 lapen AS09C8893 humni bagan ar lupen rangbom ahut khangdun si langtar lipdun api siguna thengpi kethek logajok karju pater tok ahut aron alo kabe pinajok Bukajan Police Station atum Adap Abirta PC Police atum adim palidunlo laso pijong Bukajan Forest atum ta adim palidun si kido ana saidenglo kinepdun atum pen kapachini dun tuke lason ajovang ta han si ke pon pupensi palu pensi pon pomlo seta patube bangke langdun bor ie joksi nepdun longlo laso theng pi kang hua bang puamen lake koila kang hu mafia Jalal Ahmed pusi pachini laso daroga sabagan arlo ongdung sigun theng pi ke etang to lasi bagana hem pupen chelangsi laso kang hua sai klem tahai sabagana bangke kitilot ajok longde anta don pharo priso se kurja tun hemji kemsi dobomlo lasi ke ke klem ke dam lapen kelang chari dunang ji asai do olang chelang tarlip dun akenang sot pusi rat ningjerinti Bukajan pen anon terang Karbiang long life Sarupathar constituency angkang Burateron arong pathua klamalong kechengsi Karlitang Rajesteron Chikimu football tournament ang dugiti kapathu Burateron Youth Committee atumpen cepatir piponsi kechengsi Karlitang Rajesteron Chikimu football tournament cepati asai dengpon kedamtang ni phai plipen pangcheng ponsi ang dungkiti paman pon longno ang dungkiti along FC Adventure lapen Thengtom FC ang bongsi ang dungkiti pathu Lasopi aporateng ang dungkiti FC Adventure lapen Thengtom FC ang bong patupon bomsi henin atirang atum tami kethek ser ajok puputa gol chipi pon thek thidetlo Lasopi sai jogje tiebreaker pensi kerem ke hai patini ji aphan apor en pon Lasolong FC Adventure atum Thengtom FC aphan gol flipen kechengsi Karlitang Rajesteron Chikimu football tournament championship chipahai pon Bangso kechengsi Karlitang Rajesteron Chikimu football tournament ang dugiti amaylong aluhi sarpo aman pen KAAC EM Jogot Singh Ingti lapen chopha aluhi Sarupathar VDC chairman Riso Singnar Mondal Maipu Lukhiram Rongpi Rongasar Longkitiron lapen nongnam kachthang tongdun sipi nitu timungpi lapen kaprek kethi atum chetongdun Lasopi KAAC EM Jogot Singh Ingti arideng pen ke hayatum aphan nong e pajir pon lapen adun thu anong e VDC chairman Riso Singnar arideng pensi pajir Bangso ang dungkiti amayalong lunsipi nitu timung piahin pen jumisen alunjer parjupon News Desk Report Karbiang Long Life Pinia Adap Abirta bangke lapon sikang ton iglong chuklem me chudam me kardom